All right, Mutelechi. Wow. What's all a local cousin to Mary Shiki? Karikili kwa mabekele mkhoparara wa sereka kapa we I can't I want to let them tell you what Mute Community Radio on our follow 96.3 FM. Really Kareki Leka Hovuja, Marawian Afale or rain. Utofita Professor Muremi, Legel or Garto Balebali, Unota, Utisha Malaicha, Wo Urilengi, Lipulelo, Ye Irilengi. Gomme ke moka a lokologa a ya ka gae go bohlokwa kudu ka ka pa gape gore pentse o bolela le batho o gona ka fa diphapošeng kgašo ka fa nkore ke mo amogele pele re ya go kgaola ngwaga gape jale re tlo be re bonana ngwaga o tlang nna le yena tlo be re bona ngwaga o tlang prof yeah le gona ai ke rena ba maubane ngwaneso man a ke go amogele ebile ke go dumediše mo lane go lapitšentše kgolo le kgono mo le tšhaletseng ke letšatši le le tee fela gore ebile ke šaletse ke di-awara ke a nagana gore ngwaga o kgaoge ka baka la gore go sa go ka no bona le tlhabile awa tlabe jale o bona le ema go bontšha gore jale di-price tse di o ba le mmereko ke boditše batho moroka ka re baske ba shumisha dilo bošaedi go ntwa le ba tšea eiye ba idia ntwa go cleaner price then ka January ya January e tla mo moroka January e tla ke fitile motseng o mongwe monna ba hupile makarone ba letša melodi ka makarone re ya ne bana grocery tša ditlamo ngwanešwa ke dumele gore go tloga mola nna le wena ra kgaoganang man o bile le nako e monate kudu modimo le badimo ba tlotša baroka ba sa go hlokometše ke bešetse ke boditše motheeletše gore o tlo ba gona fa le ge e le gore re ka sebe le balle tabakgolo ke go deliver polelo ye e rileng kapa molaetša o rileng gomme ba seke ba šuta ba dule ba beile tsebe jale ka gore yalo ko go amogetše moroka ka gare ga moago kgoparara motheeletši šue mo tamiša ke moka o mmolediše a ke go tame malome ka kapa ke be ke leboge ge modimo a ile a re lota go tloga January go fihla le kgono re bile le di-challenge mola le mola ra šoma ka thata dipula dina go le boima ke leboga fela gore a sanka wa re bjalo gona banna ke kwile o ile wa no re kgotlelela wa šoma le rena go fihla le kgono ke di-30 tša December and then go sa samagageshu ke di-31 ke leboge magoši a rena ka mokana ga bona ba ileng ba re kgotlelela ra šoma le bona ra ba le perekišano jwalo ke re go magoši ke a leboga mo re binneng gona ba ileng ba tla ka gae le bona ke re a leboga ke leboga batho ka moka magageshu ba ileng ba re thekga ngwagongwe ge o sa le o thoma go fihla le kgono ba le gare ba re kgotleletše ba šoma le rena ke a ba leboga magageshu ke leboga batheeletši ba Motse Community Radio Station ba re theeletšang ka mehlale ka matšatši bošego le mosegare ba ile go gore ga ba robale magageshu ba re thekga ke ba leboga kudu ga ke leboge baemedi ba radio bašomi ba radio bao e le go gore ka mehlale ka matšatši magageshu ba netefatša gore ge re tša mo radiong radio e be e bereka le ge go ka re senyege ba kitima ka lebelo gore radio e bereke ke ba leboga kudu ka lebaka la gore radio magageshu ke bolela bjalo ke le ngaka ya setšo e a thuša thuša kudu ba dikgwebo le ka tla la le ka go bapatša go yona
ba go ba le sela ka gae ba ka tla ba le ka go bapatša go yona ke nna ke bolela go bjalo ke re radio ya thuša ke bone ge e sa le re tsena ka fa meagong ye mebotse ya Motse Community Radio Station magagešo go ba le diphetogo jwale go bohlokwa go leboga radio ya borena ga ke leboge ka mala mafarahlahleng ka Facebook le re thegile ka di data magagešo go tloga re thoma le lena lenanego le leno ba le rena la thieletša le rena re leboga thata ko gore a ke tsere nka le direlang fela mantšu a ka gore modimo a lefe mahlatse mahlogonono le tšhigofatšo tše botse tše ka moka le di hlokago ka malapeng balwetši ba fole ke leboga thata go batho ka moka ba ileng ba tla lenanegong le la pitšeng tše kgolo re a le leboga magagešo molaetša wa ka koo go bao e le go gore mo gongwe thušo ga sebe ya fihla go tlala seatla magagešo go a kgonagala gore le tle ka kua gae re tle re bolele le lena le bowe then re tle re le thuše ka tšeo tše ding tšeo di seng di a napa di feleletšwa le a bitšwa le ka tla ra tšwela pele go ya le ka ditshepišo ka mokgwa re ileng ra le tshepiša ka gona ke bue gape magagešo ke leboge bašomi mmogo ba ke šomilego le bona fa banna ba e lego gore be ba sa robale le nna ba etla radiong ba berekile thata bo malefo ba gona le khono ba swere ke mabaka o laki le khono ba gona ba swere ke mabaka banna ba le ke berekile le bona mmereko wa radio thata ba nthegile bošego le mosagare ga mmogo le ba bangwe ba bašomi ba re šomago le bona mo radiong ba re thekgago ke leboga thata ke iše ditebogo go bašomi ka moka ba ke šomang le bona kua gae ga mmogo le bolentsman re fela re ga re mese le yena fela re notla le tšee mmo ka pišenyana lenanego le tšwele pele ka kua gae ke rata go leboga ba ga Moremi ke ba leboga magatong a re na le Tloutša Baroka Foundation ka kua gae magagešo e thuša ka maatla e tloga e tsena ka potleng go subelela ke leboga ge ba kgona go tsentšha seatla ka potleng ba thuša bao ba hlokago ke a ba leboga bomma gore na ka mo langwetši tša ga Moremi ka moka ke a leboga a go bonolo gore mosadi a dumele gore tšhelete e tšwe ye go thuša motho o mongwe ke a le leboga ge le fela ke kgopela le nkwa le nkaraba le roma ba le ba romago ba ya ka mola ba ya go hlola ba bona gore ba bua leng gomme ba thuša bana ba borena lenanego le magagešo ke boletše taba ye nngwe ka re ke duma gore le gole re lekile go le godiša ngwago malome ka kapa ka go re ya gore re bereke le mangaka sekgowa ka kua Groblersdal ke ye nngwe ye ke bonang gore ngwago re lekile ka yona go na le practice ka ko Groblersdal re na le di-doctor tša sekgowa tše re berekang le tšona di-medical doctor bao e lego gore magagešo ba re thuša ke ne nneta gore ngwago o tlang re tla be re šoma le di-specialist lebaka ke gore lenanego le go ka gopola malome ka kapa ge re sa gaša ka kua studio ka kua sela sa ka ku number 1 se bitša number 1 re thomile go sona le sepetše le ba le mokgwa wa go gola gannyane go fihlelela mo le lego gona jwale ngwago tlang ke nyaka go bona le gola go feta fa ka nnete nyaka go bona le gola go feta fa ka gore batho ba kry-e thušo ya go tlala seatla thušo ye e lego gore magagešo ke ya go tsenelela re lekile ngwago ntate Maubane gore balli ba batlang mo radiong ba seneng tšhelete ba seneng selo ge re kgopela ka mola ga Moremi Foundation ba ntšhe tšhelete ba patelele batho ba ko di-doctoring because di-medical doctor sengwe le sengwe se ba thuša go motho ka sona se a rekwa so re lekile ka maatla gore go be jwalo ke ba leboga kudu bakgekolo ba ka ba kgonne go nkwa
ba nkwishisha so ngwa go tlang ke nyaka gore ge motho a etla mo malome a thushege go tlala seatla ka nnete plan ya rena ga botse ke go bona mafelelong re atlegile re na le building e kgolo ya go thusha batho ke fela ke re ge ke bolela le ba mmušo ke re ge ke bolela so lenkweng fela ga ke nyake gore motho a nthushe ke se ka thoma ke nyaka go thoma ke bontšhe maikemišetšo go bontšha gore ke leka go thusha batho ba nthushe ke le gare ke le ka se sengwe re busy ka di-drawing plan ya rena ke gore ga botse re nyakana le sepetlele fela ba bang ba ile ba re no a re thomeng ka clinic re bone gore e tla re bea kae so re busy ka di-drawing ka ge e le gore ke lefelo la go thusha batho re kry-a maele kua le kua ba sa le busy ka yona but ba tla fetša so ke nneta gore ngwa go tlang se sengwe se ka diragala tshepa bjalo batheeletši ba rena ba mo pitšeng tše kgolo ba radio ya borena se re se kgopelang magagešo ke gore le re rapedišeng le re thušeng lenanego le boima re sepela ditseleng mašego plekeng tše kotsi re thusha batho ba sa nyakeng go bona ba thušagala re bereka go le thata re tsena metse e boima ye batho ba e tšhabang fela magagešo a ke ra kgona re ne re noši re kgopela re a kgopela gore magagešo le re rapedišeng re tsena le mo go le go boima re a kgopela re thušeng jwale ntate Maobane ke ile ka tshepiša batho gore ngwa go tlang go tlo ba le tournament ya dikolo a sanka ra dula re ile ra e bolela ra e phatlalatša ka kua Sekhukhune re na le monna o mongwe re mmitša Maile o ile a re moroka ka ge ke kwele o bolela mo seyalemoyeng ke kgopela gore mphe task ka mo fa ka re mogala ba gešo swara re bone gore ya kae nnete o ya maemi mogala bola a ya ko Department of Education a ema go fihlelela re hwetša tumelelo ya gore ngwa go tlang re ka thusha bana ba dikolo so re emetše date fela re šetše re thomile ke magato a mantši a ilego gore re a tšere ke tla re ge re tlo bula ona ngwa gore yang go thoma gona ka tla ka thoma go botša batho gore date e tšwele ke dikolo tše kae tše ba re dumeletšeng gore bana ba tle ba kgone go tšea karolo ya go raloka kgwele ya maoto and then bana ba tsebe gore sekolong ke dilo tše dintšhi tše re ka ithuta go tšona so di-tournament di tlo thoma ngwa go tlang ka ko Sekhukhune šetše ba thomile ka mo ga ba rena ke sa emetše go kwa gore re tlo bereka jwang ka ge Sekhukhune se ile se segolo so Maobane re lekile ngwago ke dilo tše ntšhinyana tše re di lekileng ngwaga o fedile a ke no re go bao e le go gore ngwaga o fedile ba se ba dira selo ke re magagešo a re lekeng gape modimo nke a dire mosalo mogau re reng ge re kgopela re arabiwe so re lekeng ka maatla ngwaga o fedile magagešo go bohloko gore ngwaga o fele o sene selo go bohloko gore ngwaga o fele o se ka bona gore ngwaga ke dirile eng ngwaga mollo mongwe go wena ga e be sešupo seo se šupang ge o ka palela ke ntlo a ga lapa o bontšhe gore lapana le ke beile tenana tše 5 ngwago ke sešupo sa ka so ke lakaletsa batho mahlatse mahlogonono go ya go tsena ngwageng o moswa gore modimo a ka ria diphetogo mabapi le tabeng ya tše re di boneng ngwago magagešo ebile ngwago mongwe mane go sebe gabotse a bo se right šetše re no fela pelo gore o fela neng re lekile ka gare ga ona go ntše go le boima go le thata
ngwago a sona magagesho batho ba tsena go ngwago ka dikeledi a o right ngwago re leng go mo gona o ke duma gore modimo mane ngwago o tlangong ke a o rie ngwaga o mo right le pula ya ngwago a e right ke gore magadima gona a ga botse so a re magagesho ge ngwaga o kgaoga re no rapelang re gopele modimo gore ga ile re go ne mo re sentšeng gona magagesho modimo a re kwele bohloko jwale ka go rialo polelo a ka ile bantšhitše gore malome ka kapa go ngwaga o ge ile gore go ne mo ke ile nka mo kgopiša nxa ngwanesho sorry ke be ke sa re ke ya go kgopiša ge ile gore go ne se ke go dirile go sona e be e se ka bomo ntebalele re tšwele go pele ka bophelo ngwago tlango ke kgopela mangaka re duleng fase re kwane ke kgopela magoši re bitšeng di-challenge tše le bang le tšona mo metseng ya lena and then re tlo kgona go dula fase bjale ka mangaka dikereke tša gaborena ra kgona go lwantšhana le tšona bana ba gešo ba seng ba phasa ngwago magagesho boeletšang tsela ya bophelo ke etelele tše botse o di fihlelela o tšwile kudumela kgotlelelang bana bešo e be se ka thato lebelela diphoso tšeo di dirileng and then o nyake diphetogo go tšona ge ngwaga o fela malome ka kapa ka kua gae ba fela ba bona ke tšea buka le lephephe ke kgeila lephephe ka mogare ke ngwala diphoso tša ka moka tša ngwago ka ngwala tše botse tše ke di lakatsang ka di rapediša ka di phasetša ka di kgopela lebaka ke gore go bohlokwa gore o tsebe diphoso tša gago gore o tlo kgone go lokiša leeto la gago la bophelo so go bao magagesho ka moka bao re ke le kgopišitšego moroka o re phiaphia diatla o re be se ka bomo magagesho ntebaleleng bana bešo a le re go tšwa molomong ba re le a rereša ga e senye e se agela nxanxaeng ngwana phošo a dira ga a bolao suka leo la phošo ga ra le gata ka bomo re le gatile ka phoso jwale modimo a re tlišetše tše botse a tliše diphetogo maphelong a rena bao le šomilego le buileng gae le buile go fela magagesho ke temošo ya gore ngwaga ga o tšee nako go ka fela go ka lemoga maubane be se kgale re botša batho re re happy new year le tseneng ga botse jwale go šetše letšatši ga botse ke di-houra gore re fihle moremi o re go lena o lelakaletša mahlatse mahlogonono dimpho kokeletšwa matšatši ya bophelo tšhireletšo godimo ga masea lena ga dipula di ne ga botse di seke di a senyetša batho gobane bao di ba senyetšago bontši ga bane maatla a dikago so modimo a se ka go batša batho a ba hlolele mešomo a ba tlišetše tše botse re te tshwareng ga botse o se ka kry-a magagesho re phedišana ka mokgwa wa go kušana bohloko lenanego le a legoleng le fodišego batho lenanego le a legoleng magagesho le atle go batho lenanego le go ya ka nna ke la thomo ya go fodiša batho malome ka kapa o kgathile tema ya kgolo kudu mogala ba gesho neo ya gago e tla go tšwa ka kua tlou tša baroka go leboga ka mokgwa e leng gore o šomile le rena ka gona wa bona gore moroka o phela le busy wa tšea nako ya lapa la gago wa re ga ke nyakane le balli ke tšee ya ka nako ke thuše mogala bola ke bereke ke leboga thata wa tseba ga ke lebogele ba leta dikgoro ba mo motse mo ma-security a rena a bereka mo ga go le balli ka mola ba ne diphapano ba etswa ka mo ba kry-a security ka mola banna ba le ba theogela ka mola ba le ka go phophotha banna phedišanang ga botse so ba leta dikgoro ba ga borena re a ba leboga modimo a ba fe mahlatse mahlogonono go bereka ba re šireleditše go kaone kudu jwale ka go rialo ke re a ba tsena ga botse ngwagong o moswa o ba tsenele le tše botse go meloko le metswalle ka moka meloko ye e lwang ntwa ga e feleng magagesho re ye ngwageng o moswa re tseneng ga botse ka lerato le lethabo
modimo a fe batho mahlatse le mahlogonono ka go rialo Moroka gore re ya ga botsengwa gongwe moswa happy new year. ya re a leboga Moroka mantšu a gago a hlaba kgomo mantšu a gago ngwanesho a ruthufetše se sengwe se nka tlatšang ka sona jwale ka ge ke le mogaši wa lenanego Moroka o boletše gabotse wa re ga le re go tšwa molomong la re le a rereša nke batheeletši ba le barati ba latedi ka moka ga bona ba lenanego le ba sealemoya se ba tloutša ba roka ba ka kapa ba tsebe gore re batho re swana le bona ge re bereka ka mo ga re a kgona tsebe tša bona a ebe mahlo a rena motho ge a sola mohlomongwe gore awa mara mo o ka re moreming ke ba se a bolla jwale nke ba se a dia jwale ka kapa nke ba se a dia so a ba seke ba tšea dilo tšeo ba di bea ka mo go bona go ne le tsela e kaone kudu Moroka ya gore ge o duma go lokiša se sengwe o ka ngwala lengwalo o ka ngwalela tlou tša baroka wa molemoša gore tlou ke be ke theeleditše show ya neng ke kwele o ka re go bile le go gongwe ga ya tsamaya ga botse ka fase ga mabaka a rileng kapa o ka romela lengwalo gona ka mogare ga diphapošikgašo ba tla le amogela bo Mr. Lebotse ba tla le amogela bo Mr. Lepota ke moka ba re bitša ba re lemoša kore motho a se ka ra ke re la ba kwa bua le ba thomile o mongwe a re bolela sela o mongwe a bolela sela kore ba kwešiše gore re batho ene re hloka hlahlo go bona ga se gore ge re hlahla batho go ra gore rena ga re hlahliwe ene ga se gore ga re ne diphošo ene ga se gore ka nako nngwe ebile ke kgahlile ke ge gore go tloga mola ngwageng wo o thomago ge ntše go lwe gare go thušwa batho wo o mogatileng o sa lemoge gore wa mogata jwale ke a kgopela ke le ka kapa gore a ba re kgotlelele ba seke ba re felela dipelo ba seke ba re bea dibambara e no ba ntola ya go nore ge motho a bona phošo ye e leng gona a iše mo e swanetšeng ka tsela ya maleba and then re kgone go dula fase ka baka ra re mmereko wa rena ke go fepa batho ka tshedimošo le go ba thuša ka mathata go lokiša le ka malwetši a e leng gore a ba hlakiša kapa a ba tswenya jwale ka bona Moroka re ka kgona re ne re nnoši re ka se kgona mara ka motheeletše re ka kgona ka baka la gore se sengwe le se sengwe se se diregalang ka mogare ga phapošikgašo motho a leng gae o kwa kudu go feta rena re leng ka kedi jwale a ba re ge ba theeleditše ba thalathale ke moka ge ba fetša go thalathala o mongwe a romele lengwalo a reno ke kgopela gore mo lapitšeng tše kgolo di sepela gabotse e fela o ka re ba ka lokiša se le se le se le se re batho ba bangwe ba go se gane go kwa re batho ba bangwe ba go se gane go eletšwa motho molo mongwe ne ba eletše jwale a ebe batho ba e leng gore ba rata sealemoya se ba ratanane go le ka modiro o mo botse o e leng gore le ya o dira ko setšhabeng ba re hlahle ene ba lokologe gore hlahla e fela ka tsela ya maleba jwale ke no fetša ka gore yalo ngwanešo ke be ke rata go tlaleletša polelo tša gago ka gore yalo right motheeletši jwale ka ge ke boletše ka re